betuka jam 2. Kenya kalau telingelung. Mau tersuruh baca suratul Ikhlas. Patah lain tutu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam dhalin. Sai bangge leina ama sinula karjari sangsara aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wal akhirati wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, bapak-bapak tuan guru, bapak-bapak para ustaz yang kami hormati, wabil khusus pimpinan majelis taklim sekaligus ketua yayasan biaran yayasan iki yang sangat kami cintai, yakni Al-Mukarram Ustaz Haji Adum Khairi hafizahullah, amin ya rabbal alamin. Jamaah laki bini, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Galeng-galeng menjelang sore hari niki tiang pelungguh senamian masih dijanin sehat, masih dijanin umur. Mudahan sak tetap sehat, dait mudahan sak tetap panjangan umur. Amin ya rabbal alamin. Sehingga baun tiang iring mecunduk bedait di majelis taklim menindaklanjuti pengajian mingguan, yakni setiap hari Rebo. Tiang tetap tiang bauring pelungguh setiap hari Rebo lagu per bulan. Namang kiniki beruan menyusut pengiringan tiang karena makin kenyaga lalu repot napiarana merampek begabah. Merak niki jamaah nggih.
Nah, bareng-bareng dengan sendik bedoi bangkat, milun repot. Kayaknya kalau temerampek Tuan Guru nin, padahal dek bedoi bangkat, jadi alasan doang separuh jamaah. Arak bangkat di jamaah bini, arak, kepuri arak. Nah. Lagu tiang pelonggo senamian alhamdulillah kalaupun tidak sibuk niki anda wajib jamaah nggih lantaran tetap berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun tendek runguran niki jamaah rezeki paikian nenek sak tebang niki kesempatan ada tunda ya jang ke minggu muri loas parin. Nah niki ya jadi nabi ya jadi sangun te beribadah. Nah sangka tentunya masa basen al mukarram sak baru tanggih kari-kari seminggu jak kerindara alasan nggih. Mangkin jak mempesaki dan dek sak bau jaga datang bulan Ramadan ini nggih. Penggitan doang makin ruang tesak lepek lap. Sangka ampurayan tiang bedoin tiang majelis taklim to daya tanggih jelo Jumat galeng-galeng. Lagu lamun bulan Ramadan jak tiang balik ya jok kelema. Kembe lantaran lamun marak wayan niki wayan jelo tanggih kenya kalalo telingelung. Lelah tegati si jamaah. Kembek dek balik ke Tuan Guru jok kelema dek kekawa periri elor ni dia. Selapung pada nunduk doang marak ni ke jamaah tagih. Laguat kena beralasan nak meriap jamaah bini mun sak jam 2 jak sang dek man nggih. Takut cuma ya jadi kendala tangih ngantok niki. Kurang-kurang entahnya terorok terdodok jak jamaah bini sila. Ampun dek entau doang tak pejamak-jamak diri jamaah ruan sebang pedas doang ruan sebang tersak lapah nggih. Yang ke arak berdoen tiang jamaah bertukar jam 2 kenya kalau telingelung mau tersuruh baca suratul ikhlas patah lain tutu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam dhalin. Anak kenya kelalat temen jam 2 marah niki. Nah, lagu niki jaga perhitungan apakah yang tetepang jaga galeng-galeng atau yang robah ya jok kelema. Nah, maka tiang endah tu pengajian tiang di tunggak gawah. Isi gawah doang kenjen tangga haji tu. Nah, berjanji tiang taruhan entah jamaah. InsyaAllah jam-jam solas paling telat selesai. No masih jamaah lamun masih haruan jak baun gatahan. Lah gulik papah jam solas, dolas, jam cekek 2 niki jamaah. Kenya kelalu balik coba dengan puasih tanggih. Nah lagu lamun tiap bandingnya jamaah dakak menu kelelah. Bertijuh-tijuh daden doang tipaan. Dadak balung. Lagu lamun tiap bandingan pahala puasa di pahala solat jandek mbau bongkotin pahala solat. Kemudian jamaah pahala haji berembih. Kalah masih isi pahala sembahyang.
Padahal haji jamaah senamian Masya Allah makin doang masih ndek man keruang. Bau nek jaga berangkat ndek, lamun ndek bau berarti tertunda wadak 3 tahun. Berarti susah dengan mendaftar nane, mun tertunda terus marak niki. Mun tiang indeng badek-badek tiang mendaftar dengan makin 2050 balu tok mau berangkat jamaah tanggih. Isi sulit temau jalanang ibadah haji. Terus bayat jamaah. Bis kadang-kadang jari untuk haji doang. Biaya perjalanan 40-an juta. Mancen setetek benge ini terwah sedekah di balai ini kadang-kadang sampai 60-an juta. Lebih. Muktebilin keluarga yang kesekian bulan. Pegawaian luit tersekor di tebau gawe jamaah. Mau haji mabrur. Lagu lamun tak bandingang pahala dengan sembahyang yang ndek mbau kalah. Ia paling belik pahala ibadah antara rukun Islam di meniki jamaah. Terbanding si zakat. Wadah berzakat jamaah bini? Wadah berzakat? Saya zakat tang dik naran tahu bayar tang. Nah, aku mentak bandingan pahala zakat. Masih doang belian pahala sembahyang. Nabi belian pahala si sembahyang ngaji. Alhamdulillah. Ya kembe jamaah senamian ampun pahala dengan ngaji belian si pahala sembahyang. Berarti lamun tendek sembahyang belian dosa dari dengan sandek ngaji. Nabi sebab lantaran kunci daripada segala-galanya adalah ilmu. Namun tegawe ibadah dengan tanpa ilmu percuma. Ampok tinik mau ilmu adek dah ngaji. No yang pun pahala ngaji paling pelik jamaah. Nah makin jamaah senamian tanggih. Embe tu tegawe searan ngaji niki. Di dalam bulan sakbaun yang matur bulan mulia makin niki. Mempunyai nilai tersendiri. Di dalam bulan Rajab sebelum bulan Rajab ndek narak tebayah si nenek ibadah kurang oleh 70. Nah lagu lamun datang bulan Syakban ndek narak ibadah tebayah si nenek kurang oleh 700. No. Makin dah hadir jamaah bini pada kena hadir 700 kali ngaji. Piran oleh temulai yang pengajian ni kilik Bungborok. Harap pira tahun wah? Hah? 3 tahunan? Setahun. Harap 700 kali setahun no? Sila. Dalam sebulan 4 kali. Namun setahun 12 kali 4 sama dengan pira? 10 kali 4 40. 2 kali 4 balu. Petang dah sebalu kali ngaji. Munda tetap hadir. Lagu makin tak hadir pada kenen dait 700 kali hadir ngaji. Malik lemak tepataya kaji di bulan Ramadan jak 1000 doang sin terbayar. Ya ampun sak nunas, mudah-mudahan dalam bulan Rajab Syakban niki adik sak tican barokah mu tebedait kanja bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Namo tiang pelinggih maratutnya sak baru. Isi sak
ngerti bahwa ilmu paling julu dasar oleh nesah segala macam ibadah. Kitab Masailal Muhtadi li Ihwanil Mubtadi. Masailah li Ihwanil Masailal Muhtadi, masailah kitab sakocetnu memberikan petunjuk jalan bagi siapa li ihwanil mubtadi, bagi saudara-saudara yang baru mulai tanggin dekman tingkat atas lalu nagu timak saaran baru mulai niki jamaah luar biasa kitab masailah niki. Soal jika ditanyai orang kita apa arti awaludin, ini itu. Anden ketua nisi dengan mbe teparanaran tunggak agama, baru trek yang beragama tunggak bening gati niki ma'rifatullah, mengenal Allah. Lagu ngembin dan tak kenal nenek mun tidak berdua ilmu. Nah, sangka segala-galan kuncinya adalah ilmu jam asnamiatang. Nah, lagu utamanya hadir di pengajian. Walaupun pelinggih jamaah bini nyerang hadir-hadir. Piran tok dengah basen tuan guru baru sak bersalam. Piran endah bare sampai salam engkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, bare sak nengkah tuan guru tok ngase malik. Berarti ya tinduk kanyan lagu hadir di pengajian. Tama wahli dalam hadis Nabi sakena man ahabba an yanzura ila itqa illahi minan nar pal yanzur ilal muta'allimin manik Nabi. Sai melegi tak sai mele seriuang, sai mele serminang dengan sandek bayak tekintur-kintur isi siksa di dalam kubur sampai di akhirat. Pada telek dengan sakira ngaji manik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan pengiringan tiang niki dekat jak hadir ngantok barak dua niki nggih. Lagu. Atau dakak nejak dimin bareh dimin taek doang nih. Diundak-undak jamaah mun ketuaan apa bahasan tuan guru baru ndek inget nih. Lagu pokon hadir barak niki jamaah tanggih. Jadi kehadiran niki yang dibutuhkan. Masalah ingat dan oja lain mun tengah jiwa tak tertoa barak niki ibarat dengan nimba isi keranjang. Diminta pentun kayak timba sene becat ketalep tahun deh. Becat dan aran terjajah dengan toa karena marah beak kena jamaah jadi becat paham ngerti. Nah lagu diminta angkat deh keranjang niki penuh masih, dah. Ada lagu segera dena arak meruli ulat-ulat keranjang no. Nah, lagu dia bau keseluruhan jamaah tanggih. Nah lagu yang penting kehadiran tiang pelungus namanya. Tapi lebih laun li bulan puasa malik. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, sai hadirin majlis taklim di bulan Ramadan. Kataballahu lahu
Tapi unin hadis niki. Kataballahu ta'ala tertulisan si Allah Ta'ala tanggih Nabi jaga unin poton hadis niki setiap langkah pahalan dengan selangkah niki mara ibadah sembahyang sunat setahun. Mbeunin dek ketua nang jamaahnya oleh datang. Ara oleh embung boro. Ara niki. Mbesa luahan oleh embung boro. Ande nara oleh niki li penandak karan. Ande delampak oleh penandak datang teh kira-kira pira langkah. Sekali marak pahalan dengan sembahyang sunat setahun. 2 kali pahalan dengan sembahyang sunat setahun. Non stop jamaah. Sila saya wah tahu sembahyang sunat dek metelah-telah setahun. Baru di Zohor bersunat deh. Bersunat jamaah bini. Kadang-kadang dek Zohor qobliyah ba'diyah ini dek bau isi deh. Tetun dek. Padahal ngerek lamun dek bau ya tiang matur nggih. Ba'diyah Zohor, qobliyah Zohor dek bau isi. Oh lamun menu manen qobliyah subuh. Pira rakaat qobliyah subuh? 2. Piran tok tegawe uan saarak subuh lagu ndek teman sembahyang. Nah. Allahu Akbar. Ku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Nah. Bahasan ulama di dalam kitab. Man shallahuma bi alam wa alam lam yusib fi zalikal yaum alam. Sai sembahyang sunat qabliyah subuh mau berayat di si alam nasroh. Rakaat kedua alam tarokai bapa ala rabbuka bi ashabil. Yang ketutup sinudin den tahto. Lam yusib fi zalikal yaum alam ndek ya tedai tisi musibah li jelo senu oleh kelemak subuh jang kedatang petang. Amin ya rabbal. Dan jaga yang pelunggu. Separuh lagu. Berdoen dengan sampi mangkiniki ndek nia getang sampi lagu nia tegetang si sampi. Ndek lalu ngaji jo kembung borok lah ndek teman ngawis yudu ni. Pengajian kemalam mentet lalu ngaji kanannya pengajian nuzulul Quran ndek tebani bilinan akan jeknu ni. Berarti ya tegetang si sampi. Nah, lagu lamun samarak baru niki. Ande narak dengan lengiangan. Semen banin dek arak. Semen banin dek narak lagu ndek tekican angan. Tekican angan lagu ndek tahu jamaah ya bait semenuk semenit. Jadi wah no isi mau hari anak kenjek no lalu gaji. No dan dek sak terjajah sih. Dua karak sak sekedik berdoa terjamaah ia doang jadi penghalang. Lagu tuan guru apa malik? Yang bau isi tiang. Kembe pondek bau. Yang balu duk dangasa. Lamun sembahyang sunat sak bedue waktu. Lamun tendek mau gawe sunat tekada. Aran sembahyang sunat niki terbagi telu jamaah bini. Arak sembahyang sunat mutlak, sembahyang sunat
Beyak tok temele piran-piran kecuali 5 tahun. Allahu Akbar ku sembahyang. Bayang apa ya dia sembahyang wah ini. Bayang apa sembahyang sunat tak sembahyang sunat wah. Nah, dan cara naniki teparan sembahyang sunat mut. Teparan sembahyang teparan sembahyang sunat sak beduwe waktu. Keruan waktu tegawe. Beya qobliyah ba'diyah. Terus napian dah witri. Piran dok dengan bu witri? Piran waktu? Selesai sembahyang isya. Dendek nane dok berwitri je. Terus terawih. Berduin waktu aran. Ndek piran-piran temele terawih. Haru aku jamaah beolek nane ke terawih ndek niye no jamaah. Laun lik bulan Ramadan tok tegawe wan sembahyang isya. Arak sembahyang sunat sak berdua sebab. Beruan jamaah sebab gerah jelu. Gerah bulan. Sunat sembahyang. Berembentan yang merendah sak sembahyang biasa. Nah lagu paling afdol. Rakaat pertama 2 kali ruku, 2 kali iktidal, 2 kali baca Fatihah. Berembentan Tuhan Guru, Allahu Akbar. Ku sembahyang sunat gerah bulan 2 rakaat. Anda tidak berjamaah, turut imam karena Allah. Nah imam sak bebeke, di mana selesai Fatihah, baca ayat atau baca surat, ruku. Di mana ruku, iktidal. Di mana iktidal, Malik berselekap. Baca Nabi. Fatihah Malik. Tutup Fatihah. Surat. Selesai surat. Ruku. Iktidal. Nah baru tersujud. Ini minta turis. Fatihah terus. Selesai Fatihah. Ayat. Selesai ayat. Ruku. Waruku. Iktidal. Selesai iktidal. Berselekap Malik. Baca Fatihah. No ya kedan tiang 2 kali ruku, 2 kali baca Fatihah, 2 kali di dalam serkaat. Alhamdulillah mudahan lemak buat gerah dendek nyerang boya-boya doa ni. Gerah jaga bulan ya. Nah niki teparan sembahyang sunat berdua sebab. Atau ya panas jamaah. Sebalit-balit dek nuah rintis-rintis. Nah sembahyang napiaran to istisqa. Sunat minta hujan. Lagu mun tendek mau sak berdua sebab niki dek mau gawe ndek te sunatang kada. Lagu lamun sembahyang sunat sak berdua waktu ja mun dek mau gawe sunat tekada. Piran tok tekada waktu kada ndek jere berdua waktu. Piran-piran temele ngada. Menung. Pedah jamaah? Nah, jamaah lagu tak mau sembahyang qobliyah napiaran qobliyah subuh baru ndek jak temau sembahyang sunat qobliyah ba'diyah jamaah. Mana-mana sembahyang witri jak dimin selesai sembahyang isya bilang malam witri. Pira paling luwe solat serkaat. Pira paling kurang serkaat. Ini tidak kawan jarang serkaat. Allahu Akbar ku sembahyang sunat witri serkaat kan Allah. Minta baca Fatihah ruku iktidal sujud sekali. Orang biasa terus salam. Wisik jamaah. Bayang witri bau ndek. Mana-mana. Ndek lemak di Ramadan doang maka witri enggak tok witri. Oh, parantan jan ndek arak witri, bilang malam tok narak jamaah. Lagu perbedaan lamun sakli Ramadan sunat berjamaah, lagu lamun luar bulan Ramadan ja ndek det sunatang berjamaah. Nah, sangka ia paling afdol lemak tarawih det tanggih. Saya jadi imam
Papa witri solas tak beke. Solas rakaat. Muntang ngindeng terus jamaah. Saya jadi imam. Ustaz anu maaf engdek kat terawih lamun aja. Kembek jamaah sisa marak sauah ja telu lonto. Mulai ja ini ke 5 pitu siwa solas paling duwe. Pada di bacaan tasbih jamaah. Lamun teruku paling duwe subhanarabbil azim hamdihi subhanarabbil azim hamdihi subhanarabbil azim hamdihi. Pira kali? 11 kali. Sujud untuk sumpah si makmum ngirin dengan sakit mata terus tebekek sujud ngonek lalu basong imam tie tolang mata mai dapet nentong mana jamaah tanggih mu serebelo doa gitu. Cukup lamun terjadi imam jak sila dendek belo-belo lah lamun temesak-mesak jak kedoa-doa solat sisi cetas besak teruku solat sak sujud dek narak dengan jak silik salahang tenggih no agak padoen gati ilmu ra'i ya pun bemanik nabi lamun pada berjamaah telek julu ruan jamaah adik sak tahu sesuai yang diri lantaran jamaah nane metele dia dengan nak mele aru lalu rungu gabah ukap wahluan dia. Nah terus sak hadir endah kanak luwe. Arak endah sak hadir dengan toa. Arak dengan endah meren lalu aru rungu gabah. Nah ini perlu tak jadi imam. Rai model sama rak niki. Kanak ndek demen tebeke adeng lalu. Terus dengan toa ndek entau tebeke becat lalu. Lantaran tures doa ngatret julu. Nah perlu sesuai yang gitu jamaah den ndek terturut diri tesak jari imam doa. Ada nuah dan sembahyang berjamaah di sekek tahu masya Allah ternyata selapuk dengan ngerumun sujud ngone arroh tek sujud 2 kali arak dengan separuh si ngone ni imam tu rasanya masih Dembi de marah arak dengan apel tanggi dengan sak baca lagu Indonesia Raya no sampai pasang bendera mengheningkan cipta mulai ini terus deman tutuk lagu dengan selesai ini manu ulang malik malik kenunduk jamaah lagi ini tanggi. Nah sangka jamaah mundek embau sak baru niki jak mana-mana solat sunat witri pira paling kurang serakaat no rakaat di selesai sembahyang isya sampai dia isya ndak tahu maranta dengan Allah akbar sembahyang sunat witri serakaat karena Allah apa ni pesali tuan guru dak kade ndek pesali kanggo yang takbir Allah niat doang ku sembahyang sunat witri serakaat kena Allah. Nah, baca Fatihah, i'tidal, ruku, sujud antara 2 sujud malik tahiyat. Assalamualaikum. Segera anda dah tahu jamaah bini? Insya Allah. Nah, lagu dia dah tahu marak niki jamaah mun ngaji di bulan Ramadan lemak tanggih mbeu lek datang niki pira lengkak marak pahala dengan sembahyang setahun selangkah bayang sunat jamaah mun 1000 langkah 1000 tahun jamaah. Nah lamun mangki nyak jamaah ngemben dan trekeng 700 sin tebayah masih muraan si bulan Ramadan tanggih
Lagu taek nolek pituk pudu jangka pituk. Nah, kembek manik nenek dalam Quran. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Sai aturin Allah Ta'ala berutang. Isi kebagusan. Mun tegawe barang bagus yang balas si nenek tewende. Embayah tewende. Piran to nek bayah he. Tang? Era. Lantaran mau mangkin ja dek temampu jamaah lah masih nyawan teneket le awak dek mampu terima pahala. Dek tetawet tantan si luwe jamaah tanggih. Nah era tu tak tebeng. Mulai oleh piran oleh dalam kubur tebeng terjulu. Ngerasa julu. Misal pengerasa tanggih. Enggak neno tebacaan tetalkin si tukang talkin wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tahu niat telunasin pahala amal era di jelo kiamat. Nah berarti ya nutang si Allah Ta'ala. Nagut lamun nenek berutang berembentan jamaah bini mau lipat gandeang sak seke jadi 700 marak mangkini kita nggih. Anu utang si nenek yang langsung bayar ya. Oh, utang elemak tu bayar. Beda menan terutang dari terbayar langsung. Sila, lamun terpedagang beda menan terutang dari terbayar langsung. Oh, iya, sepong ni kedik kencen ngaji. Sampai apa rana utang si Allah Ta'ala era. Ya pong kedik kencen ngaji lamun ane yang terbayar ya jamaah. Arek dia adakan loas-loas pada dia unit. Ya potang meringat li panitia. Ya nyalah haran lamun halaman iki jamaah. Mun temele jang ke penuh terus datang nuh di lolom punti. Terus jamaah datang tonde narak doang tong kosong. Arak resepen. Berembentan tuan guru adik nulik jebak tok nganjang panitia. Sembarang datang beng nasi bungkus kepeng satak seket. Rame jamaah terus. Ya Allah. Lalu harian ngaji ini. Ini nyalahang dek tebara. Ya piran tak pengajian dek bong borok. Ya kan dek makaten dek bara tu. Arana terbayar langsung. Ampok berungkaro belah. Dengan sak kira ngudut. Bawon kira-kira 2 minggu sak karo belah aja rokok. Ya dek tenyandang jamaah. Nah lamun Allah Ta'ala ya bayar ya lipat ganda jamaah. Sekali tersembah yang makin pada kena di 700 kali. Sekali hadir di pengajian pada kena di 700 kali hadir pengajian. Lah ada utang luar biasa. Nah lagu saya sak kanggo marak niki lipat ganda nenek. Lamun ita janda jamaah bini utang kepeng 1 juta lemak sebulan sahur 1,5 juta tan. Mai darah sita ongkos begabah. Kanggon dek. Ya tekembearan kepeng nu. Tepenganak. Lagu dem bau si mbayah sebulan. Namun 2 bulan jak yudi 2 juta seno. Namun sebulan 1,5 juta. Namun dem bau si sahur lemak 2 juta. Kembearan nang anak tawan dek. Bebai arane no jangkah nganak jam. Nah, jamaah laki sangka sila inen bae penganak. Inen kanak no tangge lamun kepeng janding kanggo penganak. Lagu dek tuah berjanji tuan namun tendek wah berjanji jak sila.
Inna khiyarakum ahsanukum qada, manik Nabi, paling bagus entane pada berutang adek solahan tan waktu tenyaur terbanding si berutang. Mbekanen temikir setahun sehingga kepeng dengan sejuta dem puter si epen pire jari. Nah itu temikir lagu dendek berjanji. Nih kepeng desa sejuta pirano lagu bayar syukurnya sila 5 juta. Mau lemak malik delito teboya. Ndak berutang malik kun. Demen tutangin dengan lamu merak nikin tan. Ndara pun coba sila baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wah nutang anak bembe. Lagu naran dengan berutang jamaah daka Nabi tetagih. Ndek marantani te berut terjadi ustad. Mun tetagih hutang sili jamaah tanggih. Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam. Apa tiang pamitang anak bembe sak sampun tegading ampiran iki. Oh tetua keberutang anak bembe nyerak bawang inen dua si enta sahur jamaah lagu ndek nuah beja. No pada sodit dengan sak becina Buddha. Tahu nara becina Buddha? Tahu dah. Kembe pun nara becina Buddha. Cina ya Buddha lain paling dulu gawe ni ke jamaah di Indonesia lagu Islam. Ya pada para Cina. Cina Buddha ya Buddha pun tongkos. Aran separuh jamaah bini nye. Tahu nak tak 2 kali berseangkari sekali ponek tutu. Aku ia berjadi kembulan cak ceang 2 ceang. Akhir dengan mama lamun saya lalu entan towok pandi ngonek-ngonek marak jangkrik mun tekilip-kilip ngering. Iya ini napa kok deseang kedoang denek man tutu edah poke mau meradi ke jadi lain ke barak si deuni. Oh mulia melek aja. Namun marak potongan kamu aja kemeok-meok 1 mau semalam. Oh. Akhir sang dek inget tok pada nama pandar rojok timu tayak di gunung sekedi entun liwat li tete onya apik deket lagi tuh tok pada nama jadi nih udah. Nah akhir jamaah beseang tutuk kembulan. Baru marak niki jamaah ndak man bayi ni laku ni nene. Ndak keruan tok ngeringing-ringing. Patah hatiku jadinya. Merana berputus asa. Merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Lagu ngembin tak nak rujuk makin jamaah. Ya rujuk senina watak tutuk kembulan deng kanggo terujuk lantaran yaran talak bain kubro. Akhir memboyaan upak. Ane melen meradik kanjana seninang. Ya mentetu pak jak melen dunin. Pira si upak 5 juta haneh. Seberembek ngonen. Harap telu jelo. Sayang. Bagus. Nah. Ya mempara naran Cina. Lamun menurut agama ya ia tepara naran muhallil. Hadis Nabi berbunyi la'anallahul muhallil wal muhallalah.
telaknat si Allah Ta'ala dengan sak tukang peliwat dengan sak peliwat. Lamun namanya laknat berarti haram, mun haram berarti ndek kanggo. Lagu embe tau ndek kanggo jamaah lamun sebut batas waktu niki li dalam akad nikah. Aku kahwin kamu Hasan kanca Aisyah telu jelo mas kahwin 100.000 rupiah. Aku terima nikah Aisyah telu jelo mas kahwin 100.000 rupiah. Nani ya sak kena dengan laknat. Lagu lamun dan cara sebut di dalam akad tempo waktu senoja berwan aku kahwin kamu Hasan unin walin kanca Aisyah mas kahwin nia 100.000 rupiah ndek cara sebut de kena telu jelo nojang kembelu ndek kanggo. Nah dining kanggo sila mendekayun jamaah laki lemak tang boyaang sila. Pemetak paling ngembuk gatino jam. Nah marak niki jamaah tanggih lamun masalah utang lamun lebih lebih lagu beduin janji ya nah iya sak tama ojok akad napiarana tang iya sak tepara niki ribal qirdi al qirdu yajurru naf'an fahuwa riban manik Nabi utang sak tarik manfaat beruan tarik manfaat anene kepeng. Aku ndak ketau berusaha unin. Ane aku jak keterima gula wah 1/2 kilo tiap minggu. Mai terputar niki. En rugi jaga dengan en bebati jaga dengan iya jak pokok gula 1/2 kilo. Kenyalah simpengan kepeng jamarak 1/2 kilo. Nah niki tepara naran ribal qirdi ndek kanggo jamaah. Searan barang riba niki iya salak seke dengan sak ndek mau tampun dosen lemak lik malam nisfu Sya'ban. Pirantok dengan nisfu? Malam jo? Insyaallah rame-rame nggih. Walaupun arak dengan kena bid'ah haram, oh aneh bes, cidau ni kena. Wan rauh layak malaikat Jibril tipak Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril tipak aku di malam nisfu Sya'ban manik Nabi. Mun barak isi malaikat Jibril bahwa di malam nisfu Sya'ban nu ndek narak dengan ndek tampun dosa. Nah sementara munah tampun dosa tiang pelonggoh mau limpah hang priak jok tiang pelonggoh si Allah Ta'ala iya jari kercis dengan jari tiket dengan tama surga. Surga ndek engkanggo manusia sama si berdosa. Nah sangka tampunang segala dosa. Nah niki jak menah tampunang dosa jak jamaah mun terlipahang priak Allah Ta'ala. Ya kembe pun tampun si priak nenek. Nah mau tuah kercis arak wah jadi tiket masuk di dalam surganya Allah. Nah mau membahasa malaikat Jibril selapuk dengan darah dek tampunang dosa. Kecuali dengan sak syirik dengan kafir jam asnamian yang menyekutukan Allah. Mun dengan Islam berlembeh selapuk dengan Islam tampunang dosa kecuali siwa. Biasa siwa pertama sahiron dengan sak jari tukang seher. Ada tukang seher ni sehadir ni. Mbak ni do badang diri kena jamaah tang raring tebilin merari mun
lalu angkatan dengan bangru seher ada no. Kayak mau periak pengen ini oleh ndek mante kawin oleh mbai ai. Lagu bangru no. Nah, bukan seher. Laris barang dengan kerubung ya tok narak kedung narak dagang minyak berkerubung dengan jamaahnya bini apa kerubung dengan minyak jamak datang dia ni. Telek nolek jauh. Nah, muntadahang lemak mungkan teliu-liu darat dengan ngengat-ngengat li dagangan tan tadahang. Seheraran. Ndeknya mau tampun di malam di Saban. Au kahinan atau dengan sak jari tukang tenung, tukang palak. Tahun daran tukang tenung. Hah? Nah, nu sak jari tukang tenung no jamaah. Nabi banik Nabi. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Sai datang tukang palak, datangin tukang tenung, lo boya ugung-ugung, antu ugung wah. Pong ketuanang sekek masalah mun sadu petang dah sejelu sembahyang dia terima si Allah Ta'ala. Wah, poklite jak papu unin. Wah pendak lalu telang kepeng, saya jaga saya pegawaian, mereka tahu Oh, anu anta coba air tak jembung teh unin. Tanu ai mun piak-piak din tiup-tiup. Ane mun demele tahu saya pegawaian anu sida tele angti unin. Coba sida tirok. Ini pedas sisi papu. Lingon anu jamaah kamu nonton tadi air lingon. Mai namun dak pedas sisi dia. Ada sida para nenek. Semet no. Bireng ganggas. Oh aneh ipar ku aneh jai pegawai anu nih. Lain saya iparan semet ya. Nah ya pendek kanggo jamaah. Mu jamaah entan tebara. Sebenarnya dia ndek maling jauh dia unin, kena maling rapat. Yang pun ndek jongkok mun jauh tahun aja mah berembek entan terang maling rapat doang nih ke jamaah. Nah ne yaran tukang tenung dia nak tampunang dosen. Au masyahinan atau dengan sakirang begejuh besia. Ada dengan gejuh besia teh? Ada dengan girang besia? Au mudmina khamrin atau dengan sakirang nginem. Girang denginam jamaah bini. Jamaah laki girang denginam. Nah, tiang bainut tiang nginem. Dengan sakirang mabuk. Ndeknya mau pengampunan. Dosen bekalakat ni tampun insyaallah taala. Aw misron ala zina atau dengan sakirang berzina. Bukan cengkirang berzina dengan sak berdua semama lalu jok Malaysia ule-ule telu anakan. Aw akila riba atau dengan sakirang kakan barang no maratu sak baru kepeng sejuta terutang berjanji dan dek sak sahur 1200 nane yang anak dengan sak kelor dahar marak ni ke jamaah ye dengan kakan barang riba berdosen dek berbewayan dosen marak manik nabi tapi manik nabi dirhamun minar riba kazina bi ummihi fil masjidil haram. Arak setalen nak tedahar tekakan barang riba. Apalagi nak jangka beribu-ribuan. Setalen. Masih diingat arak setalen jamaah? Nih sak linsir-linsir. Sampai arak setalen.
Serupia bagi 4. Lamun serupia bagi 2, suku aran. Sak bajang-bajang dia adik tahu ada menu. Yang pok ya ini tang masih tang kanak-kanak lain sak dengah bajang-bajang todaya tanggih arak pira talin perahu arak 4 bilang bucu. Pira ajin bebalu 4 je suku. Balu je serupia berarti jamaah tanggih. Ya Allah, ya makan sak ejan-ejan lalu bebalu. Oh mangkin ja engkah kena menu. Napi unin. Munde dare mau tengendeng membebalu. Ada. Nah. Hadirin rahimakumullah tanggi arak setalen ya tadahar. Dirhamun minar riba kazina bi ummihi fil masjidil haram. Pada belik dosa dengan berzina kanca sai ina kanca berzina li masjidil haram. Nauzubillahi min. Aku ita demen doa penganak jadi kepen jamaah tanggih. Dek narak langan tampunang dosa. Saya endah sandek tampunang dosa jamaah. Au aqal walidain dengan sak durhaka jokina ama. Sai bangga leina ama sinula karjari sangsara aduh. Lekok batu si sembahyang telakar marak ruan jengkunun teh isi pacun sujud jamaah lagu mundur hake jokina amat jangan harap bau sorga kata Rasulullah ambun sorga dede arpang goyo kaling tak jang ketama di dalam sorga ambun sorga lah wah dan cerita lain di zaman Nabi aran Alqamah sai taat sembahyang puasa wajib sunat bersedekah girang lagu kirang lalu sakit ateangen ina mu sakit cerita sakit keras ya meninggal dunia tetalkin si senina la ilaha illallah ini doang kerasela illallah cep mati wajib nak tamu surga manusia sini jemaah ilagu goyo tetalkin si senina dikentokan la ilaha illallah nyerepak senina seni parap sila nggih ndak bareh juluan meninggal dunia memarak li Rasulullah apa kamu gopoh-gopoh semamentiang Alqamah kembek ya sakit keras sampun tiang talkin peringet lagu den tahu ya keras tuang elak coba Bilal coba sida tangga itu talkin si Bilal la ilaha illallah pelai Bilal ya Rasulullah den tahu baca 2 kalimah syahadat kamu Ali itu alo Sayyidina Ali teman kang lumbar Sayyidina Ali la ilaha illallah pada doang jamaah ini doang tidak Rasulullah dan ngiring bae den tahu baca 2 kalimah syahadat teh lah mumno dia datang talqin si Rasulullah la ilaha illallah Nabi jamaah niki talqin keraselan cepat Rasulullah menganalisa ada apa kira-kira ini nah arak masih dengan toan Alqamah ni meranya Rasulullah masih hinaan oh alo coba angpah mun dek siap jokte jab are aku jokto
lumbar Bilal jamaah menikang si Rasulullah. Kembek baik pun dia nyerkan atau Rasulullah itu dek kesemen dek kebani lah mana Rasulullah ya lite je lumbar lite je aku araan marak nani dakak jan nunjang lumbar terus nunasang Rasulullah na piara onnya kebarak cerita ketuan apa ruan pegawaian anak sida Alqamah masih segar sehat. Oh ya taat niki Rasulullah. Puasa wajib, puasa sunat, sembahyang wajib, sembahyang sunat. Bersedekah girang. Lagu enggaknya girang lalu sakit aten tiang. Ya pejuluk doang senine isi tiang. Ya ilon doang senine. Ya petri doang pemurik doang tiang. Arak sama no jamaah. Ada mula nak remes ya jadi dengan toa unin. Ma bukarim gembentan menantu nen. Piran mata sapiran tatongang 5 kilo. Ui mata bali tatongang 2 kilo. Ibu kalim berembe mali kentan menantu lagu si remes biaran dengan toa. Inak doang jadi salah anggap. Nah iya, kempoh disangka nane, akan dengan rede anak deh. Merahnya Rasulullah dek keji rede. Tolang dek keji reda. Ya lagu lamun dan dek reda nane dek tahu baca 2 kalimat syahadat, mate kafir hari beda ke mate kafir Rasulullah. Iya lagu yang tak meneraka nyerek kotong nyerek tak meneraka arek ya bayar Rasulullah dek keji rede. Munah kanti marak niki entan beruni dengan toa ya keliwatan lalu wasilah isin sedang. Oh sahabat tamu menojak coba kurang terkayu sak geru-geru tumpukan teteh. Jadi Nabi Rasulullah yuk tersedut janane di mana keruan mati Alqamah mu tertunung kembek masih jua era yang tertunu li neraka araan ulik nani tertunu. Lah lain sebengi dengan ini toa inak nani. Olik julun tiang ya Rasulullah tonyak tertunu. Ya olik julun kamu julun sida lantaran kan dek demele reda. Oh dek mai idap tiang tele ya. Anak tiang. Saya tertunu lalu li julun tiang. Sila tiang reda, wah, menu seno marik Nabi, talqina marik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cap mati jamaah. Ya teparan meninggal dunia husnul arroh nak meninggal dunia suul khotimah gara-gara durhaka jokina aman. Nah kemudian sak nomor balu Sai namam dengan sak girang lalu piat fitnah pelituk pelitik raos dengan mama sak girang lalu begosip. Dengan mama apa dengan ini? Nina apa mama girang begosip? Selalu sak begutu dengan ini. Tahun darah begutu jangan bini. Awar saya nyisik menonton. Nah, mendatang batu terus lekak punyung bawang juluk sekek unik. Makat menonton nanti unik. Kembek deh meni. Nah, sampai merento ya begosip. Iya sandik nara ampunan oleh Allah Ta'ala malam nisfu Sya'ban. Saat terakhir qati'ur rahmi dengan sandik cara berdemen, dek cara berkewak, dek cara besapa. Nah, sangka kaitan di oleh diki jamaah adik jauh langan satu para darah riba. Mun tak mele betulung lau nenek oleh temau balesan, mun balesan oleh nenek jamaah dek nara entah. Nagu lamun temau berarti arakmu
Berarti si deparan arak lebih 1 juta tepat lebih 100.000. Kemudian tutang sebulan pira ladok ni ke jamaah dosa luar biasa. Nah, manik Nabi, innaha ula sak baru-baru no la yaghfirullah ndek narak dengan tampunang dosa hatta yatubu kecuali lamun bertaubat no. Astaghfirullahalazim, rembak-rembak astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, mudah-mudahan saat terbeluang umur terbedait kanca bulan Ramadan. Mudahan doait malik kanca bulan Sa'ban sakaring sekali lemak tanggih. Ya selanjut namun bau ya itu anjur masih lantaran ruan tiamplong gondek teman cukup sangun. Cukup aja mak bini. Cukup jadi sangun. Saya paling tua seadir nih. Arak sak berumur 70 nih. Nah, 70 tahun umur, de tahun dek bersangu di dunia. Tahun dek bersangu. Berbentan dek tahu bersangu nih, tak macam yang kan kurang kan jantung ngaji si dengan pendiri gabah. Pendiri sangu jamaah padat pironya tak hidup. Entah paling itu baru 10 tahun jamaah. Lagu lamun tindok di dalam kubur, mun tendek jauh sangu, napi jadi sangun. Seberembek mana tak tindok di dalam kubur. Tergantung piranjak datang jelo kiamat. Lamun 4.000 tahun pun datang jelo kiamat, 4.000 tahun nak tertindok. Mu temejan jamaah mun darak sangun tengih. Nah, sangka rugi gati dengan dek manfaatang bulan sak makin iki. 2 kali beribadah 2 kali 700, 3 kali ibadah 3 kali 700. Alhamdulillahi syukur. Nah niki pengajian sak bau sidang sampean nggih. Mudah-mudahan ada manfaat. Apa? Apa? Oh, tetap 2 terakhir seke. Nggih. 2 arak solangan kanggo tejamak sekali 4 lagu paling afdol ya 2 salam 2 salam mau 2 salam mau 2 salam terakhir serakaat terus salam pedas nah nggih sila jamaah tangiring tutup sareng sami dengan tangiring berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim. Waradiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama wassaltana Sya'ban fawassilna Ramadan wa taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa sa'ir a'malina wastajib du'ana kama wa'adtana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna innaka anta arhamur rahimin waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi nur rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Surah Al-Fatihah. Matur tampi asih yang tunas maaf atas segala kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.